yourself. Ассалому алейкум. Ҳаматон наз астонми ҳам малаш кафкоби кадангитон ма доштагим мекани як шават кани пурмавҷаш саломат боштон дастон дарда набинад хуш омадитон. Инак 11-умин нашри стендапи Хуҷанд ва ба яксолагии лоиҳаи стендапи Хуҷанд рост омад. Барои ҳамин ман ҳар яки шумоёнро шодам ки дидосиям, хурсанд ки вақт ёфта омдитон. Стендапи Хуҷанд лоиҳаи ёш мебошад. Чиқаги достон дар билет ҳам мо 365 рӯз навистем. 365 рӯз ин як сол мебошад. Вале одамоне ки аз даври соли 2016 территорияи юморе тамошогоҳ мусанд ва он медонанд ки стендапи Хуҷанд анчи чиқаги пир нагӯму яки солаш сали якта ҷо раситагӣ. Барои ҳамин ман як пеш аз сар кардан ман мегуфтам ки агар имконият бошад ман мехостам ки аз шумо илтимос мекунам ва муроҷиат мекунам ки биётон як кафкобиҳои пурмавҷ гирӣ. Ман ҳозир як номҳои он ҳунармандонро мегӯям ки барои рушди стендап дар умуман Тоҷикистон бисёр заҳмат кашиданд. Убайдулло Раҷабов як кафкобиҳои шумо. Ҳоҷибой Тоҷибоев як кафкобиҳои шумо. Рӯҳашон шод бод. Ва боз як акои мо ки дар чихел ки рӯсҳо мегӯянд разговорный жанр бисёр мо ва ёе акула мегӯем, ки ва ё ҳозир динозаври ҳаҷв гӯида мешавад ба наздики 20 солагии театр студии хандикаҳо мешавад. Як кафкобиҳои шумо барои Муқимҷон Абдуфаттоев ки дар жанри умуман монолог ва стендап бисёр заҳмат кашидааст ва ин чизо ба чунин лоиҳа сексеки омада расиданд. Якта ман мехостам ки шумо баъзе номҳое гӯям ки вай шахсон аввалин шуда ба стендап, ба рушди стендап дар Тоҷикистон хеле бисёр қадамҳои стендапа тезтар кардаги ҳамун бачаҳо чунин мебошад. Ина бинитон якумин бор ман акун ёди худам ва истодагӣ чиз якумин бор ман жанри стендап гуфта эълон кардагим соли 2016 бо баромади худ Шерзод Рӯзиев баромадагӣ буд. Як кафкобиҳои шумо. Шерзод Рӯзиев дар жанри стендап мумкин вай баромад кардагиш стендаба мондок набошадам ки ман вай стендап гуфта эълон кардагим ёдам ада якумин Шерзод Рӯзиев баромадагӣ буд бо ин жанр. Бо як акун ман шумо ҳама чиза якуминаша мегӯем дидизе шуд. Якумин кастинге ки ман намедонам акун биётон ман доираи амин стендапи Хуҷанд мегӯем. Якумин кастинг дар стендап аз тарафи лоиҳаи территорияи юмора карда шуд. Ин чиз биам як кафкоби карда мешавад барои он ки лоиҳаи территорияи юмора баъд якчанд стендаперое аз қоти якчанд нафарро ҳамун бачаҳое интихоб карда ҳамон стендап шуданд. Якумин духтаре ки жанри стендаба баромад кардагӣ буд номашон Моҳирахон буд ва ё Мактабхон буданд. Ким агар территорияи юмори стендапи кӯнаи агар аз ютуб ёбад албатта мебинтон. Як кафкоби шумо барои Моҳирахон. Инак давом медиҳем. Ягона духтаре ки дар лоиҳаи территорияи юмора баромад мекард дар жанри стендап ин буд Заринахон Ҷумабаева. ва ё ҳозир афсӯс Россиянда, лекин ҳолам чихел ки медонитон Инстаграми шумо доритон ҳолам шӯхӣ карда гаштиям. биёйто як кафкобӣ кунем ба наздики духтарча дор шуд. Як кафкобиҳои шумо. Номи духтарчаша Фариштамоҳ мондан. бо агар переводка гирид ҳозир ку современный сериалҳое ку Мелек мондян бигзор хушбахт шаваду модараш бо ин талантливый ягон ҳунарманд шавад. Инак анакнун якумин стендапере ки регулярно баромад мекард, яъне ҳар барнома мебаромад, ин Азимхон Акбаров. Он яке аз якуминҳо. Барои Азимхон Акбаров кафкобӣ мекунем. Якумин стендап комик ки дар
بیرون از تاجیکستان موی استنداپی خوجند رو شناساند. این بود خورشیدجان رستمов. یک کافکوبی شما در شهر تاشکند طول 2 سال برآمد میکرد در برنامه استنداپ سنترال آسیا که از کانال زور تیوی میرفت. دوام میدیم. یکمین کنسرتی سال نمیگم که یگانه کنسرت که یک خودش برآمده استنداپ خواندگی بود این بود. علیشیرجان شمسیف یک کافکوبی شما. علیشیر هم برای روش استنداپ بسیار مهنت کرده است و یکمین استنداپ پیری که با موفقیت برآمد کرده است در قلمروی جمهوری ما این حبیب جان بحریدینов. یک کافکوبی میکنیم. بسیار بسیار عجایب استنداپ های زور کرده است. برای همین حبیب جان اگر ما دیداستگی باشد البته از تلویزیون یا اینکه از طریق اینترنت بسیار خرسند میشدگیست کافکوبی برای من. و اکنون باز 2 نفر آدمانی که میگم که برای همین 1 سالی که همین استنداپ های و خیلی زحمت کشتن این 2 نفر همچون معلمی استنداپ گویتان میشد. این مظفرجان زایدов و عبدالله روزیف. یک کافکوبی شما اینا یکمین наставник استنداپ باشم. رحمتوی کلان برای کافکوبی ها سرش کن امروز کن همچون زادروز برنامه ما برای چی یک میگویتم مثلا 6 سال پیش سر شد که چون یک گفتم برای اون که وقتی که من حاضر 6 سال میگویم طلبات شما از بچه‌ای که 1 سال برآمد کاسیان کلانتر میشود. وقتی تو 6 سال برآمد کاسی خندان من نمیگی. برای همین امروز ما اگر یک نیم ساعتی اول خنده نکنیم شما هم خفه نمیشوید. طوری می یا خفه میشنامه حرکت میکنم بچه ها سخت آوردگی به نزدیکی خیلی که میدانیتان می شوندگی شما از من شبکه های اجتماعی از اینترنت دیدان فورومی بلاگران گذاشت. حاضرم رفته شده است. از شهر دوشنبه همه بلاگران جمع شدن به ناحیه عینی رفتن به پنجکین رفتن به شهر استلمشان اومدن دین در شهر خوجند بودن. همه بلاگرایی که در شهر خوجند هستند امکانیت داشتن رفته وا خوردن. این بسیار چیزی زور شد که بلاگران در یک معرکه کلان وا خوردن با خود تجربه آموزی از یک دیگرشان. بعضی هاشون ممکن پادپیشیشون زیادتر شد از این شناس شدن یک کلابراسیون کردن. برای همین یک کافکوبی شما برای آنکه چنین فورم برگزشت من یک پرموت شود جوانان ما و بلاگران ما آینده تاجیکستان. اینک به صحنه معاون یکمی رئیس کمیته کار به جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محترم شبنم رحیمزاده تکلیف می‌نمایم. مرحمت یک کافکوبی پرموج شما شود. السلام علیکم خوش آمدید. رحمتی کلان که امروز وقتی خود رو دریغ نداشته آمدید به لایحه ما. مرحمت. آباد باشد. حاضرین گرامی از نام کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میخواستیم با گروه ایجادی و استنداپ جوانان شهر خوجند مبارکبادی نماییم برای 1 سالگیشان جشن میگیرند امروز. خرسندی آور آن است که در دایره نخستین فورم بلاگرانی که از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش با تشبث کمیته برگزار گشته ایستاده است در مناطق ولایت سوخت. همزمان اشتراکچیان از شهر خوجند بلاگران ما همزمان استنداپ جوانان شهر خوجند هستند. دیروز ما فهمیدیم که 1 سالگی هست از برنامه بیرون هم باشد. ما گفتیم وقت میریم برای که جوانان اینقدر ایجاد کردن اینقدر سهم خودشان رو برای رشد هر یک جوانی ولایت سوخت شهر خوجند در عموم تمام جوانان جمهوری رو تربیت میکنن با همون صحنه های هجوی شوخی آمیز همون هدفی که دارن و یا چه گویم لکسیکون اینا با موافق بیاید. همون صحنه‌های هجوی که برای بهبودی زندگی هر یک جوان و در زندگی روی خودش یافتن همون لحظه هایی که همه روزه در نزد ما میگذرد ما اهمیت نمیدیم، لیکن هر یک لحظه هایی که شروع کردن از همون یک صحنه که عین حال پیشتر با محترم رئیس کمیته هم صحبت داشتیم یک استنداپ رو نقل کردن که
саҳар хеста бону чӣ хел маникюр педикюр мекунаду салон мераваду баъд мегӯянд ки принимай меня такая какая есть. بعد میگوید که آخر شما خودتون همه خیلی قبول نمیکنید. گفته یک صحنه که وقتی که ما گفتیم یک سالگی رو جشن میگیرن در حال البته یک چند صحنه رو همه خیلی توسط صحبت تلفنی با من نقل کردن. من گفتم منم دیدگی منم همون از همون لحظه هایی که تماشا کردیم در حقیقت تشکر زیاد بسیار همون لحظه های شیرین زندگی هست که ما اهمیت نمیتیم توجه نیست لیکن شما همون توسط صحنه ها با ما یک بار دیگر پیش روی هم کارهایی که همه روزا میکنیم باز نشان میدید. با نظر داشته این ما یک از هر یک صحنه برای خود یک چیز خوبی میگیریم چون که این بسیار به خاطر چی ما احترام میکنیم هجونیگروی همین استنداپی جوانان شهر خوجند رو به خاطر که با معرفت همون صحنه هجوی رو پیشنهاد میکنن. یگان چیز زیادتی نیست در درونش. همزمان همون توسط معروضه ها چرابینیو هدفهایی که در چرابینیو به نقشه گرفته شده است یک راه درست برای جوانان برای هدایت کردن جوانان است. همین رو دیگر طرز قطعی استنداپ نشان میدهد. این با یک طرز موثر است و برای شما برای اجازیاتتون موفقیت خواهانیم. بگذار همه خیلی 10 سالگی 100 سالگی و باز ما اومده تبریکات کنیم با توفه های ارزنده. سلامت باشید، آباد باشید، موفقیت. تشکر کلان، رحمتی کلان. شما هم گذاشته میشین تا نه؟ البته رحمت آنجا یک کفک به شما برای میهمانان گرامی قدر ما. باز یک بار دیگر خوش آمدیدتان به صحنه. من حاضر یک اکامو تکلیف میکنم که به این اکامو نه تنها استنداپ خوجند بلکه تریتوری یومر وجود داشتنش ممکن نبود. این اکامو شما همتون میشناسید. اینا بسیار لایحه های دستگیری میکنن و من نمیدونم چه خیلی وقت میوان هم مو اهمیت ده همین دستگیری هر خیلی لایحه ها با دیرکتری گنرال دیرکتری تلویزیونی از HD میباشند با بولی هم این به همه معرکه‌اش رفته گذرانده خرسان کردن بسپید میکنم. یک کفکوی به شما اعظم خان اکبرов پرودوسر و معلمی لایحه تریتوری یومر و استنداپ خوجند. مرحبا. بار دیگر السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند، محترم مخلصان استنداپ خوجند. در حقیقت اون چیزهایی که دلیر جان گفتند چیزهای مهم هستند. در حقیقت اولین برآمدهای استنداپ در تاجیکستان از شهر خوجند آغاز شده بود و من این چیز را تصدیق میکنم. در مجموع اولین استنداپرانی خوجند همگی 6 سال پیش به فعالیت آغاز کرده بودند. با مرور زمان یک کس میرد یک کس میبیاد، لیکن مهمش همین که امروز ما یک سالگی هیئت نوی استنداپ خوجند را تجلیل میکنیم. برای همین برای من خرسندی آورش همین است که آهسته آهسته چخیلی که معلمای محترم گفتند هم ژانر هجوی جوانها هم بلاگرها در مد نظری آهسته آهسته دولت قرار گرفته ایستادند. من 2 روز پیش به شهر دوشنبه یکی از بلاگران مشهورترین گوسین گاسانов رو مخصوص دعوت کردند. شما اکنون ببینید که گوسین گاسانов چقدر آبونچی دارد، پادپیشچیک دارد و هر نواری که او از تاجیکستان میکند در تمام دنیا در بین میلیون ها پادپیشچیکای گوسین گاسانов پهن میشود. یعنی که ما تاجیکستان رو از جهت بهترینش از جهت خوب معرفی کرده ایستادیم و تمام جهان میشناسد میداند. به گوسین گاسانов هم میدانستند که تاجیکان کی هستند و تاجیکستان چگونه است. اما الان آمدن همین بلاگر مشهور باز یک بار دیگر دولت ما وطن ما و شما را در سطح بلند معرفی میکند. و در آخر سخنهای خود من از همه پیش میخواهم که با مخلصان عزیز و اشدی استنداپ خوجند تشکر گویم که به شما همین استنداپ جاری نمیشد. جاری کردنش دشوار بود. نمیفهمیدن مردم که استنداپش چی گفتنی گفت. یعنی یک چیز مهم رو من گفتنی هستم که استنداپ این همین خیلی ژانری حجو است که
аз болои худат хандида тавонӣ ва ҳар нафаре ки метавонад аз болои худаш хандида тавонад ва шӯхиро бардошт карда метавонад, анамун нафари дар ҳақиқат комилу пешрафта аст. Аммо шӯхӣ ҳам аз шӯхӣ албатта фарқ мекунад. Аммо дар забони русӣ агар гӯем самоирония мегӯем ку. Самоирония. То есть это показатель высокого интеллекта, когда человек умеет смеяться над собой и хорошо переносит юмор, когда над ним шутят. Поэтому, дӯстони азиз, ин ҳамин хел жанр аст, ин ҳамин хел санъат аст ва ба ин санъат рӯз аз рӯз бисёр бисёр ҷавоно даст андар кор шуда истоданд. барои ҳамин мухлисони азизу арҷманд, имрӯз толор бисёртар аз фурсати муносиб ва аз саҳнаи пешкаш намудаи Далерҷон истифода бурда, ман ҳамчун продюсери ҳамин лоиҳа, ҳамчун роҳбари ширкати телевизион ва радиошунавонии Азия HD, ҳар яки шуморо бо 365 рӯзагии ҳайати нави стендапи Хуҷанд табрик мекунам. Муборак бошад. ба ҳамаи мо шумо бурдборӣ, саломатӣ, сарбаландӣ, сарсабзӣ, саодат ва тамоми хушиҳои зиндагиро таманно мекунем. мо фахр мекунем ки мо тоҷикистонӣ ҳастем, мо фахр мекунем ки мо тоҷик ҳастем ва мо фахр мекунем ки мо стендапро ба таври тоҷикӣ пешкаш мекунем. ура! ташаккур мухлисони азиз ва як 3 дақиқа боз албатта мо суханҳои сипоси худро ба ҳамкорони худ ва сарпарастони худ мегуфтагӣ. барои ҳамин Азимхон меҳмон бошад бироед, Азимхон Акбаров. инак бо муносибати яксолагии таъсисёбии лоиҳаи ҳаҷвии стендапи Хуҷанд изҳори сипос менамоем ба бонки Эсхата, сарпарасти кул, барои ҳамкории пурсамар ва саҳми арзанда дар рушди санъати ҳаҷв дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Марҳамат. Кормандони агар бонки Эсхата бошанд, албатта. инак боз як сипоси мо ба ширкати Сирдарё, яъне Мерси Баку. агар дар инҷо ҳузур дошта бошам, марҳамат, мана мо як сипоси худро ба шумо супорем. мумкин дертар мебиён, албатта инак сипос менамоем ба коҳи Фарҳанги Суғдиён ки чунин толори зеборо ба мо пешкаш мекунанд. марҳамат, як нафар аз кормандони коҳи Суғдиён, як кафкоби шумо барои акои мо амино саҳар ки мебиён ҳамин ҳарфои ҳар консерт ронду мечаспонанд. раҳматҳои калон шумо додари азиз. ин албатта аз ҳама раҳмати калон ба роҳбари коҳи Суғдиён Ҳасани Камол. раҳмати калон акои мо. саломат бошитон. марҳамат. ташаккур. инак сипоси мо ба студияи Хушанг лейбл ва махсусан ба Зафарҷон Хаҷибаев ки чунин ҳамаҷиҳата овози стендапи мо ҷаранг аст, мусиқиҳои аҷоиб ва табрик. бо имрӯз ин айфон хирдаста шуд. саломат бошед. саломат бошед. инак сипоси мо ба толори аксбардории мо продакшн ва махсусан ба Ҷӯрабой Шавкатович, агар дар инҷо ҳузур дошта бошанд, яке аз пешқадамтарин ино 14 Pro Max хардиянд. ҳаматон бироитон ко телефон ки. раҳмат. табрик дӯстам. раҳматҳои калон. ташаккур ки чунин суратҳои зебо мекунӣ, вақтҳои дакорӣ ва угрие удалид мекунӣ, ман ба мӯ камакак тош мекунӣ. раҳмат. саломат бош. инак давом медиҳем. сипоси мо ба мағозаи Китоб ТЖ. марҳамат, кормандони мағозаи Китоб ТЖ дар инҷо ҳузур дошта бошанд, агар албатта ба ёям дастрас мекунем. ва ташаккур ва сипоси мо ба толори мардонаи Престиж ки аллакай тӯли чанд қадар вақт ба мо. марҳамат, кормандони ресо пушмиям рафтондани ки ҳамаи асоқ апуш дидам ба дат кардиган. шо пушти сари одамое биёед инҷо.
یک کف به شما. امیر جانکو سلامت باشید، دستان درد نبیند. رحمت که بچهای همچون همیشه خوشرو میکنید. همین شما هیدو بچهای یک ماه یک بار سرشکه میکنند. تشکر امیر جانکو. برای تالاری شما هم بردباری همیشه در جای یکم باشید. سلامت باشید. رحمت های کلان. عرض میکنم خیلی که وقت چند مسلیکوف میگوید نیپوخه نیپیره، شما چه میگوید؟ خدا مددگار باشد. تشکر. رحمت های کلان. اینک با صحنه یکمین استنداپی لوحه استنداپی خوجند رو تکلیف میکنم. شریف جان کریمов یک کف که به پرموج شما. Салом алейкум хал. Салом алейкум капитан Америка. Номи мене мөлиотон медонитон номи ман Шериф. Барои баъзиотон алло ако инҷа стендап ми. Оз ман шумо мефаҳмон ҳамин афишаи дидагиан шумо ҳамҷур номери ман истодааст. Барои билет шумо ман ба занг мезанитонде. Як рӯз якта духтар телефон карда мегӯяд ки нархи билета пурсид аз куҷо гирам. Гуфт ман ҳамаша фаҳмондам. Вай гуфт ки аком ман ҳамтура ягон бачи майдаки дода фисонӣ чӯ ягон ман шарм медорам, шарм дорам, ман ханда мекунам. Гуфт вай гуфтам ҳеҷ гап не, манам шарм медорам, ман шарм дорам, ман усул мекунам. Гуфтам аком представит кунтонде вай омдаги миёни шаҳранде ҳамту ман атаги дар буром вай қиқар ханда ман инҷа усул я ман аком пад музика усуле диги никин падханда аком якум бор де мен наминам не. Якта саволам май ҳамин киманда ошнои бузашай? Буз в прямом смысле. Дирӯз якта ошно мегӯяд ки брат узр он шаб ту клубба рафти гум шуда рафти ку ҳамна ман вад гуфтам даст. Ман гуфтам майлаш ту мана палид кардию, ту ин миён ба дадомам фурӯхти фисондию. Гуфтам ҳоя охиқати ман будам. ҳамин ҳозира бачаҳо ҳамашон фақат бизнес кунем мегӯяд, роҳи ягон бизнесе пеш гирем мегӯяд. Дирӯз якта ошно ман гуфт ки биё брат пул вложить кунем ягон бизнес ягон кушоем. Гуфт например пули ту ки зек шода мешавад? Гуфт ман гуфтам брат ман стендапер, пули ман ки максимум якта артистиколог шода метавонем. Гуфтам ҳамин шумо аҳамият додагими мактабе агар китоб номотон бурод агар ҳама унту нигоҳ мекунад ку как будто вай шоира куштагими шумо ё ягон свезотон ҳайме номи ман лекин ягон бор ҳикояҳои бадеӣ ё эхеҷ зова наомдаст. номи ман фақат проблемаво меомад. Шериф дасти акбаре шикаст, Шериф ойни мактабе шикаст. Якта ҷо сахт ҳаракат кардам ки номи ман мебиёд, гум не ҳамон вай меҳнат шараф аст будааст. раҳмат. ҳамин китоба любойта фанна хонитон агар ҳар якта мисол география, геометрия ҳама фанҳои олимош ягонист фақат открития кардагиан. ин олим якта чизе кушодагӣ ва ишон дигар чизе кушодагӣ. ҳамаҳо чӯ ягон бор ягон чизе рус намекунанд ва дастошон ягон ҷо часпидагӣ мебанагу. ман ҳамаҳои дига гапа росташ вдохновлением омаду манам откритияҳои худам мекардам. якум открити мана баъд аз 3 маҳ узи нишон дод. узи нишон дод ки ба вақтар аппаи тӯй шудам дар кор. ту дуруст бин. дуюм откритием зе буд. дуюм откритием ҳамин ки ҳамин Гитлер ягон бор мебахшитон гуфтагӣ набудааст, чунки вай тоҷикӣ намедонад. бо якти дига гап ҳамин агар як сол ба 10-15 сеанс консерт мондан хоҳитон агар ҳарфи ре отказ карданотон дар кор будааст. сони агар стендапотонанда шутка набошад агар ашоили индиски бронам накор будааст. якта гапам ҳай духтарове шо фақат мегӯитон ки бачаҳо аҳди ягон кор намеброитон, якта кора 10 бор мекунитон. шумо худотон чӣ? меритон аввал коша мечинитон баъди вай қалам ки мекишитон. кани логика? не агар майла агар хоҳитон ки ман инҷо шои мӯлтар гап занам ревитон нарашвине нактае кунитону бо азги хона омда қайчики гиритон гап занам мегирам. аба ягон проблема не. ҳамин бачаҳои майда ман замечат кардам ганда умниваҳо бачаҳои майда ҳаққони ганда умни шудагӣ.
همین نپریمیر اگر بچه مایده غلطی دن هم به نگاه نکنید تو گیره نمیکنه دای هم تو نگاه کنید تو اگه سونی ار گیره و میدارد همین خالقی مونده ویشن سپور های که اهم فرزندی خوردی و قین بعضی ها میگوید که اهم فرزندی کلانی و قین نه اهم فرزندی میونه و قین نپریمیر ما تو 3 سالگی من اوی میکردم که نامی من ممکن نه اکام با ممکن چون که وای فرزندی کلانی وای مهری اول وای با همه چیز ممکن اکام بایم همه چیز ممکن و ها کنجچه و ها ایرکچه ها اینه به این تونده ما انجام اکام میپوشم وای 3 سال 4 سال پشت دیگه ها خوب گاب نیست یکی اکام اینو انجام منه نمیپوشه چون که و ها دخترچه سونه همین اگر نپریمیر اکام به دادم یا بوام یکم کار فرمون اگر اکام میبیاد دیستس بینه وای کارم ما هم به میفرمود من وایمه که در هفته اکامینو فرمون اگر هم تو هفته خونوک که اکام نگاه کنند از دیگه وای کار گردنی منانده سونه هم یک رحمان عبدالروف ما یک دیگه گفتم شما میگفتی چون ما مارشت گوشنیم نیتو نگاه میکنیم تو بایم خلق عادی ما اوس نشبه یک تا برآمدم 4000 میگیرم خلاص 4000 تا حقارت آدرسم با عددم لیکن ما همین اسنافکوی ایستاده یک تا چیز به حقونی کیف میکنم همین آدم آپشتی مارشت که میداود و اسپید نکنه دیگه افتشه میخه میکند که کاک بوده مارشت که ده کار نبود ده کار نه گفت راسته دیروز دیوشکم گفتم که حدی ما جدا میشیم ما آدمای راز نگفتم چی خیلی ما راز نگفت ما گفتم اینه به ما ازمینیت میکنم تو نمیکنی ما آدمای راز نگفتم سانه همین لوبوی که از وقتی جدا شوینده گفتگی که تو حیاتت به دیگه من با اینه که نمیاوی جینی تو من با دکار باشی من توی نمیپتم مخی توریمی با همه تون با رحمتی کلام با شما بود شریف کریموف خیلی یک کن استنداپ کمیک نرمال نمی؟ ها یک کافکوبی کنیتون برای استنداپ کمیک بنزینش این کن سوزشوارش این کافکوبی شما چقدر که شما کافکوبی کنیتون ممکن همینجی خودش بیام سچینیت کده یا باره قویل کند اینک ما دوام میدهیم به صحنه تکلیف بنمایم فریدون جان نمونف یک کافکوبی شما کندم شمالش دختراش خمارش امان یار السلام علیکم ناسینو چه زرمی زر گاب نیست مونبه من فریدون من ارشادی کنی بودم بیایتون من کمکک آدرباری فوتبال گامیزنم همین فوتبالی کوچه فوتبالی ریومسکی گامیزنم کراچه فوتبالی ما چخه اگر که ما فوتبال باز که داشتیم گلوای گلزه من میگه چیزی واه گاب نیست شما میتونستید که مسی رو نداره خیلی گاب چو اگر زده نتونه نگه رانی شکل که مونداست پوچکی بزرگ باز میکنی و میشه خیلی نشم چینه اگر ورتر باشی و اگر پولنی ادارای داری اگر تو ملدیست تو گاب نیست اگر که یک تا گل ساده مونی نود ادو بود نیمونه ادو نیمونه تمام زمین که یکسان حیران باشید سونی اگر تو نپدریان باز که دوستی باشی و گل زنی تو ملدیست تو رونالدو اگر گل زن نتونی تو زشیتنیک بیایتون این تیمی فوتبال سال دورتر بمیریم و حیاتی خودم یک گامزدگی ما افیسانش کار میکردم افیسانش کار میکردم هر خیلی آدمو میبود حیران میشید که یارو دوتا دختر آمدست چیست دخترهای سنترم تیتسه ایکو زوگون گوش کن فلان کرچه درآمد من خوشحال نیست خیلی دختری که درآمد اکون زکات است که داشت چیزهای قیمت زکات که داشت من گفتم ها باید دسته سونی قصد کرده من جزاست او کجا با بید گفت من گفتم لابایگم این اوقاتتون زور مایلش رحمتو نودا شما دوتا دختری خوشرو اسکیتگی هم میشد میگفت من گفتم البته میشد هم دوتا دختری خوشرو بیاد من جز نیست تا ابزات نم اسکیتگی میکنم کراچی یاری زکت کلینج yazdım
گوش کنید کجا همش به رحمت رئیستون هم گنده آدمی زور بود یا نه وای ایرسو پوزیتیو نگوید فقط خاندیده میگه میگود من گفتم نه شما خطا کردید وای دکتر خطا کرده دور از می رئیس به پلمبی کلام مونده از دهنشون پشت نشستم کراچی عرض یک زنک آمد و گفت که کجا گفت من گفتم بابا ایگم من با هم خیلی اوقات بیارید که یگان جان دا نباشد میگد من گفتم محلش خوب شد هستم و رفتم پور بگویم که این چیز بلغا کد و آخده شکل اوقات بافته ساخته داد رفتم منو بچه جان گفته پیشش من اوی من نمیخورم میگد چوی اگم هین شما دا بوده سوپ میگد تو بگرم تو بخیر آمشید یعنی زکتا جیزت ها لابای بچه جان گم وی گوش کنید من یک هفته پیش اوقات خودی بودم все нормально همش زور بود لیکن امروز ما با معقول نمیگد من گفتم بچه جان دل تینجکر خودم گید این یک هفته پیشنگی گفتم یارس یکتاش انداز کراچی همجا واکرس او کجان گفت زکاس کرد زکاسش آواد دادم او کجان گفت من لابای گم این کیانگی گفت من گفتم دین شبانگی گم او من به این داکور نیه ما با ماکسیموم 2 ساعت پیشانگی باشد میگد بچه جان می بخشید و جان دیدی که سمالک 2 ساعت بپخت استم حیران میشیدم یتاش اومد دیزه برام همین مینوس ما کافتاست دیزه برام اینه تو من با فالوناش معقول نه این تو میتو اوزیس ما تو باب میکنم گفتم اوقاتش پیشاش بدم اونم گمگر گوش کنید کجا گفت من گفتم لابای بچه جان گمگر این اوقاتتون گوشتش پختگی نیو گفت من گفتم بچه جان می بخشید و گوشتی خریخت کی میپزاده گفتم یاری زکتاش اومد و کجا گفت من گفتم لابای بچه جان گم من با که بیچ نبداست من گفتم می بخشید من جان نه که بیچ نگم خیلی اوقات بیارم میگم نه که بیچ نه کاز بنویسید من فدا در آدم میتیم دست یارس یکتاش جو نوز میکرد جوخدشه وایگستاست پیشش برام گم و کجا گوش کنید دست من گفتم لابایگم اینجا گریازنی بود ما اومدگینده ما اینجا یه پسودوی چرکینش گیران بلبلی هم اوندم پریساید که دوستید می من گفتم ها مالش گم وی салфетку هم تو помада ما گرفتم اوندم میدونید می چیکار من به неприятно بود میدونید میوزی چیکار من با رحمت کسن توندا کرشمو اکون بیدو من обслуживать کنید دست من گفتم بچه جان میبخشید این столик بند و هم تو سیگارت کشو برفت تو گفتم همتون با رحمت این بود استنداپی من با شما بودم من فریدون نمونه کانادوم شمالش دختراش خمارش آمان یار اینک فریدون جان نمونه از شریکانی بودم تشکر برای کافکوبیاتان اینک با صحنه حاضر میخواستم که یک الکی استنداپ کومیکی یک تجربه کلانتر دارد خیلی که حالی گفتم یک نستاونیک معلم می باشد برای دیگه استنداپ کومیکو پیشواز بگیریم عبدالله رزیف یک کفکه به شما Хочу, друзья, открыть вам маленький секрет. Над моею головой живет один сосед. Абдулла, 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 Абдулла. Он с утра до ночи возле локтоса сидит, никому по-русски ничего не говорит. Абдулла, 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 Абдулла. من استنداپر شدم. واسه این پیجرکن سیستم بودم میشد لکار بود. وجود لکار نمیشه.
Уже мо як сола. Стендап уже 1 сола. Як солаги зе будегже фамонам чӣ фаҳмонам шумо як солаги ин забони хизматкардигоҳи гум може дед як солаги забони тағом ки гум гапан любой ҷо мегузара як солаги сини соли гов ки фаҳмонам може тайлоқ як солаги забони хонадонро ки фаҳмонам ҳайф як соли умрам ما 1 سالگی اگر زبان استنداپ را که فهمونم اولی که زفتین گپ که اما بیتون چیز 1 سالگی یک تا فلش مود میگذاریم یک تا چیز 1 سالگی من السلام علیکم میگم شما آواز بالا کی رد نویو میگیتون روزمی السلام علیکم یا بود دیگه السلام علیکم ای گپ نیست شما یک قزق برای خودتون زور стендап 1 сола шуд бахшида ба 1 солаги стендап ман ки тӯҳфа кардам тарик кардам ман балниса хорафта биромдам акун чӣ балниса хорафта биромдам гуфта аба пусида ба ман чӣ балниса хорафта биромдам гида бо я пусидам тайко ин напусид фасли баҳор омад як бозор ба ҳавас карда рафтам ва клубника дидоми клубника ман намиқина خزقینی اکالتون کلامده هم تو کلوبنیکی دیدم و نه خاص بگیس با اومده هم تو کلوبنیک بامبه گفتنده و نخیال نکن تو چه باکشم نیم کیلو شد هم تو کلوبنیکی خورم جلوت بامبه شد انا دکتر بده سوال یوندی شب دکتر بده رفتم خزقینی من حیاتم بالینسو خورافتی کی نیده اگر رادوم حساب نکنم حیاتم بالینس خورافتی کی نیده و بالینسه وردم بالینسه چیزم کینوی پیلا هایکو تیپ توریک نه سویتو بز که خورافته سایکو میدونی تو میزنی نمیسد یک تا آوازی که یک تا دکتر چند شبیه که کالکو باز کشیدم من نمیسد نکی چیزته همون کینوی پیلا بود میام بعد دکتر چه کلاش می‌نمی خچیده کلاش می الیشید بود کلاش همی خچیده است بود من داولینش برامدگی می‌وایده دوتا دوی سور وای به یک تا ادبیاتی سیبلان دید سیستم کینوی پیلا بود چه می‌شده سیستم بود رفتم اشتمو سلام علیکم سلام همین کلوب نیکی خیلی من چطور ایشان دار کرده واسکم نخورید کلوب نیکی گفت کاب نیست گفتم چطور برام میکنه زوجتام گفتم نه گرادوسیک مونید گفت خیلی گرادوسیک موندم گرادوسیک گفتو یختی گفته من تینجیمی زیگاب گفت میسته گفت میستم لابا افته بیاد ben چشمم نگذاشت دوست تو میام میسستم تو حتی بتون چیل گفت الان بوده جوکو پلاتو گفت منم برام میگم ها لا گفت میسستم ماسه که دیگه منم خیلی هم کلیدول توریکی برافتیم خودی سیمیرتنی کاج مراسکی بوینده همین رفتیم حتی پلاتا که دیگه پلاتو درام قزاقینه پلات لخ یک چیز ولی همین خیلی لخ که یک چیز تاشبه ترکدان نرده باز کشته تو ماما نیاکان نوی جیت بسوسکی باید خودی بود میسسه زمین گن پلاتا با نهاری منچه دیگه میگن یکم کوری که دیگهش پولی نوجده گیف سیپای سامان من افتا اگم پلاتی زوگ نیست میگم های لوکس میگه پلات نگفت همالش برید گم لوکس چیسته همون باید همین خیلی ترکنه شاید نرده باز کس پروست تلویزیون جلوب بیشه و من دوزه میگه که خواهیتون سوپر لوکس ما های باز من افتا ماما دیویدی دکار نه یک بلوک شبه دوست کردم همین یک بلوک شبه دوست کردم سهاچ کی اشکیبنی مضافات دیدار بینی وام دست منه دیدار بینی و کلوب نیک آواد است بیدنگیش میدونم تو میشه ما کلوب نیک خریدم و ما فصلی بهار گفتیم فصلی بار این خودش سیزونی توی زن میگفتگاه خورسان که نکنیسته زن میگیرم گفته شو میکردگاه خورسان که نکنیسته شوهر میکنم گفته آها داشتم ملتاد این کنایچه ها خورسان یک زمستون درست لبه دم داده برامدگی ولی لبه یکان توشکی بانکن دکار که خیلی یکتاش همسایی خودم 40 سال
40 سال اوستای پلاتنیک بوده همون کارت نکن نه دیلشا разнообразие جستاست من ایجادکار میشم گفتم کانای چی شد من گفتم خیلی کسبتم هم ناز نبود میگم خیلی صنعتکاری دیگه دیابلا جان گفت خیلی میدونم گفتم اگه همسایه میام توی کدو اگه پول بیگانه نکنم گفته همون جیزا بیتون گفت خیلی توی گذاشتم گفت بیام همین سری تیپچه بروندگی خواهدوی قطار کدیگه جوای کریدار همین تاتانی برفتیم واه برافتاس باید کانای چونده یکی کارشون بسته همین واه میکنی آخرش به آوری شده میکنن تو کانای بالون میکنن ده فهمسنا میام باکن ریتم گفته که همین توی تاسپونی گفته یکم زکاس همین واه کدن همین تو که کانای بادوزی شده میکنن همین کانای سیمی سویت برسید همین تو لبا کانای لبا دامونی کانای گیریم لبا نمیخواد بولتکس خیلی گویچه بدیم یا نرمال نمیشه تویو اومد همین کماندی همین استنداپ پیروی مویم هم مویم تویبه میریم ده کمادا زاکس تویبه کاک کمادا میریم اگه کانکریتی کی میره مزافر دلیلکو میزوکو دیگه رو مریجنه لیکن من پاتین گفتی که میگم پلیس دادن دکو که گویی офисамова заказчико биёд ами закто манам сразу пули патенти ӯй када сразу аҷом када маъраф кунам хушомаҷа аввало ҷо када чойи кӯча дам када бо впечатлит кунам гуфта шидка чо пафта монда эсес кунам охири бозорда музаффарҷон худоят мегузонад нақшида ки мешаде ҳамин туфличи навом ки зан сонайку хулас гуфт ки 27 число тӯй гуфт مزافر کویم تو کلندری شده گفتن که 27 چسلو من بانک گفتم دلیل کویم شده اون تو گفتن که منم 27 چسلو بانک گفتم میزو کویم 27 هستم بانک بودم 27 چسلو منم کلندری شده گفتم 27 چسلو چهارشنبه بودم وای به نشان دادم گفتم که اکو من کلندر 365 روز من خالی даже гороскоп میشونم даже гороскоп هم نوشته که 27 چسلو همش نرمال رفتن که جای میرفته که بایکو ویام بانچ که ابو مقیمکات تلفن کنم تو مقیمکات تلفن کنم ویام بان گلباغ بچو تلفن کنم گلباغ بچو هم نمیدن خونه گفته بودن دیمون چون بس ویام بان من خودم گفتم که نخواد کازی کانوی دانو تلفن کنم حیرت که اواجه اختم میشید میشود همین کلا هللویا ده پنج سال پول من یک ناس کنم گفتم او کلندری بینم چیکم یو ازم اکبر فکر من نمیدونم گفتم خدا میدم همش نرمالی یکمی زاکسه گفتم یکمی زاکسه تماده نرمالی اون разнообразие که خیلی زور گذاشتم گفتم اینترنت بدیدم چه کنکورسو های قزاقستان تو پرانکشون باز همیشه توی ساکدان اون تو کلینی تو شینوسان گفتم پرانک میکردن همه قیقی خوشم ما آیس برون دست که اینجا قزاقستان نه اینجا تاجیکستان منتالیته دیگه اگه چه پرانک من میسمم السلام علیکم دوستان اول قدر مهمانان گرامی خوش آمدید به مکان زیبایی این نرگس تو شوکه دوستی این بر یک دوست دومات کپت دودکا ادوگم نمین جوه باید ویدیو و همه قیقش نجدکر بوده انیمو جیم شد موتان بوی جیم تو نگاه کنم چشمی کلین تر تو نگاه کنم بوی کلین چشمش تر تو خودم نگاه کنم ایزورم تر گفتم اگه لاجه شد کو از تو هستم میبرم گفته آتوی خود نبرم رفتم یه روزی کانسوفه خیلی سمیشنو ها میدونم تو من سپیسیال نمیخیدم چون که اهمیت دادگی باشه واسه امروز من بلاگرام اومدگی اینجا مولی بلاگر واینرای بینیم любой خیش که میگه کانسوفه любой خیلی باشه حتی میدونم آخر بیشتر خوش کن میگن ولی خوش کن واو چه یک موسیقی منم همدمی بدی لایکو که منم برا همه منم اخطار نمونم گفتم من بس زفره که رایش کن همدمی داری خیلی نباشم مهمان و شیری خیلی نباشم مهمان و عزیز خیلی نباشم این عشقه این شما کالو بطولکی که خوریتو همه خیمشتانو من اکو میترسم که کارنایچو اینه پویده نشسته دو یکانجا کارنایچو رو نقاپانا اینک
давом медиҳем пешвозгиритон стендап комики навбатии мо Азимхон Акбаров. Касаки гапи зад биза бапо, я хелиш гап мезана ай қафо, я хелиш дорад на дасти шафо, но дида диде сурада афо. Омадаки. Ассалому алейкум. Пайхас кетоми. Ман унда франгио боим пас гавзовским не. Салом гуфтаским не. Чунки хуҷанский стендап як сола шуд. Моям авозбирова досим. Да. Чо пайхас кетоми ман номи гуфтагим не. Диге робоим номи Азимхон Акбаров гуфтагим не. Чунки ман уверен ки мана ҳама мешиносад. Акҷо ман уверен медонед томи. Дирес кӯча рафта истам. Аёнан дута духтачо гузашту. Зебдия. Ин вживую урод будааст. Он ту нигоҳ кардам, мебахшед. Шумо мана элишка досид. Ойни хонтонанги гифтам. Не, ну, не бендо, ман хафа шудагим не, ман вообще хафа шудагим не, чунки ман очам, яъни бувам, мо оёҳо ку, бувам гуфтаги мадак, а маймун ушкун хушуш наждако гуфтаги. Ман уверен гаштиям. Шо ман бувам ҳол додам. Занак, духтар, аким хушуш наждако гумга, а ӯтоқаш будия. Пайхас ки то якта чиз ки мо ҳамми мо ҳамҷи шудаи хушӯпараст. Мо зебопараст мо. Ин чиз аз даври мактабӣ маълум мешавад. Мисол муаллиме бачаҳои хушрӯӣ хе прическичова чӣ гап мезанад, хушрӯӣ гап мезанад. Бачаҳои бенурба, яъне эстартерове, то дига хе гап мезанад. Эстартеро яко чабак зентон. Соболезную. Летон ган мешавад. Ина бентоде маълуме чӣ гап мезанад бачаҳои хушрӯ мактабичанде. Азимхон ту дурустми? Назми, саломчот назми, дада дурустми? Азид зукми, ҷошандами? Ама назми, аз якти корам буд мале. Бачаҳои сал эстартарбе? Музаффар! Давлати доске шута биё. Анҷа Музаффар маълума Абдуллоям қитим равад? Да, меҳинаям қитон гирдон. Ман намехе. Ин чиз даже бо сал пухтараки омондиям буде вақти майда чи айку ихе мисол шо бачаҳои хушӯчи ихе бӯлишчи бинто чо мекун то тиге даст бе бардошта ай ҷони худам асили худам айн ресми чики диге айн ресми чики диге хайда диге ҷо ва не неки бачаҳои сал эсартари бин адаста ту дурустми дадот бе саломгӯ неки ва якун мисоли оли пайхас кардиги бошто мактаб бе бачи хушрӯ ягон бо духон намешавад бачи бенур ягон пайхон намешавад бачи бенур пайхон мешавад агар вай дадош Азимхон Акбаров бошад чӯ ман акун узрде акун кимбе сахристос бошад саршанда гуфтам хафа нашавитам гуфте чӯве ман хушрӯю бенур гуфтосям чунки хушрӯҳое интерфирӯшки симметрични яхе омдиги хушрӯчи омдиги эстартарое интерфирӯш бенуртар ку меба хафа нашавитам чӯ ҷимштон Lekin har duşanda minusаш ham, plusаш ham. Xushrӯgi plusаш ham, minusаш ham. Benuri ham plusаш ham, minusаш ham. Xushrӯgi plusаш in hamin ki yakumi sentyabrda va kolokольчика yakumi шумо мезентон. 11 сиф боштонам. Xushrӯgi plusаш hamin ki аддегдом якumi шумо игро мебравам. Xushrӯgi minusаш ҳамин ки ягон банер бибройтон, ягон мактаб суратиша бройтон, якум афти шумо мӯлак мекишад. Xushrӯgi minusаш ҳамин ки буронда стенава ягон шутка гӯйтон ҳеҷ ханда намекунад. Ҳатто Далер Раҳматов брод ама қи ё Абдулло Рӯзиев намедонам. Неки бенурӣ не чӯ эхни гокстон? Ман медонам. Мисол хушрӯгӣ мана шумо ягон хушрӯгӣ минусша медонед ми? Хатса шумо акҷо медонед. Ҳозир вақти бенурӣ биёд мега. Бенурӣ диям минусаш будааст. Бенурӣ минусаша. Худаш уже минус. Минусаш ҳамин ки вақте ки кӯча мебиравид ку, кӯча биравид ягон кас ҷасад хунук гӯдага якун шумо нигоҳ мекунед.
من نمیخی خدا اولی و اما بچه خوشه ما فکر می‌کنی ایام هم به میخیفتوسیا شو یکم تاکسیه چیز تاکسی ماکسیم زکات کرده گیمی صورتوی تاکسی توی دیگمی چو خودی واونده یک شانسشون بوده که با این صورت گفتگی اما رحمتوی کلام با شما بود از این خواه اکبرف Kasaki kapıda bize baba Ya xelish gap mezala ay qafa Ya xelish dore da dasti shafo Inak мо давом медиҳем. Инак давом медиҳем. Пешвозгиритон боз як стендап комики мо аз шаҳри Исфара. Содиқҷон Наҷмиддинов як ҳафта бе шумо. Ассалому алейкум ҳамотон бобми башком шариком чурукам чихе шумо батобми яхтаролтон ҳаминҷанда студентми ёки ҳаёти студентӣ гузарондагиҳоями чапак занед та ин ки абедбаролтон хӯрдагӣ хай ҳамин студентия студент шавига ту барои диплом мехонӣ шумо диплома гирифта ягон бо хонтоме диплом ин шаҳодатнома дар бораи ман тупой не агар ту маълумоти олид бошад висшее образование худи маълумоти олӣ ман зани дуюм ба монам кунам чӯ ба гуфтагинда ҳички намедонду неки уже дуюм бача таваллуд шусос ҳамин студент гуфтимум замин кулола буда кишба бовар мекунтоми ҳаёт бумеранг чӯ ба гӯйтом ман вақте ки мактабхон будам амобайни медколлеҷи Исфара рабуд раҳи осон мактаба ҳамончи ки мо гузаштаму бачаҳое ки медколлеҷи мехонанд як-ду кас мо вай дида медсестребен чизеби мехонад имҷанда мо гуфтем ҳаёт мана наказане кард чӯ гуфтагида ин пешони дуанги ман ба медколлеҷ нависӣ будааст хуллас ман медколлеҷ ба даромадам ани исоқиба унҷои хонда иштам якта ака омда зебдааст уко инҷа биё ту хонда тамом кунӣ инҷа медсестра мишӣ мебдааст ата данада нигоҳ кара галза ҳамин гапата на медбрат мишам на медсестра ҷал ба ҷал акушер гинеколог шудам ҳозир мананда якта диплому дута ихтисосамай якумаш экономист дуюмаш медбрат якта савол айде ҳамин ихтисоси экономисти зебдакор чунки ту студент шави якум экономист мишу короче ҳамин медбрат ин тоҷикишба ҳамшираи шафқат медсестраам ин ҳамшираи шафқат практика ба рафтаму банизарам практика рисам якта очак бачаҷон шумо духтур мебдааст ман гуфтам мебахшед ман ҳамшираи шафқат гум ман номатонро пурсидааст ки небдааст ҳамин студент шавигар вай повур мишӣ любой кор мишӣ келинди хонаам мишӣ ҳама корам кунӣ повур шудаму ҳозир ҳама афқота ман метонам 6 лелакам ҳунар ба ҳузур гӯш кун том 5 ҳунар уже афқот пухта метонам ман кадом афқотҳое метонам ошпазӣ қавурдоқ қурутоб стейк не ки ман ҳайрон ки ҳамоқа афқоти ба маза мекунам ахираш макарон палав мешуд хулас ҳамин студентида ақабати ҳамхонаҳо ки ба вақт хезад ҳама туфлиҳои пӯшта туфли нағза пӯшта мебаравад хайрат ами 23 феврал ай духтарои мо умни ҳамкурсои мо умни медид ки мо чотани то 23 феврал ба аҳамтини дизидарам падарка мекард сони якта фактай ҳамин студента инстаграмашам шинохта мешад чӯбо ки ҳама суратош пеши фантани паншанбенда ҳамин студент курти сафед мана бисогире менавитонде донишгоҳ коллеҷо бекоба курти сафеду галсу пӯш намугуд ман фаҳмидам ин секрета ин пилуси студент будааст чӯбо ки галсу куртаи рус мекунад студент ба ҳузур метавонад якма ба як бор куртачо шушта чӯбо ки вай галсу кушод вапше унҷа ҳамин якум курса дидагими мана инҷа на якум курсоми дуюм курсоями
یعنی ات چالپاک ها این میتون یکم کورس شوی سحر که میخزی خانتان خینه تو دوش میکنی کورتی سفید گالسوک شیمی استرلکا ناسکی سفید تولفی که با تو داستانه سومکچه معلمه های فامیلیش که مشناخته میشی دویم کورس شوی تو به حضور معلمه لقباش که مشناسی سیم کورس شویگه معلمه اکا گفتم به حقیقت اکا چه خیلی گفتم تونه چهارم کورس شویگر معلم ناس پرسیده میتونه استودنت همه چیز به اکنومیک است بغیر از یک چیز بغیر از دیوشکش چروکش و چوبکی و دیوشکش ناز بیند برای دیوشکش ماه ستاره پدر که بگیرد چوبکی و بی پول رحمت با شما بود صادق و با یک سالگی لایحه استنداپی خوجند راست آمد برای همین من هر یک شمایان رو شادم که دیداسیم خورسند که وقتی افته آمدیدان استنداپی ما حاضر نوبتی میبراندگی استنداپی از همه جوانترین میباشد برای همین یک کفکبه پرمال شود سید جعفر نبیجانов تشکر Assalamu alaikum. Mənə namam Seyid Cafar. Malemi monde. Çotda farzand şonay. Pervi fteroy. Yarozi ders veştim. Malmama گفتیم که سه تا پریچینه گوید که همین کارتون نظم بینید و یا گفتن که ایون ایول آگوست درسی فیزری و کانتر شخصی کنن معلم خودشان به جهازنا گفتن که نوملی دادات گو گفتن نیگم اگر بدیان که بیام از سه تا ودار به اگداد میکنن همی همه نقل خاطبه это американский блокбастер бой. Все, что вы напишете, может использоваться против вас. امروز آشنام کدیش پارین گفتم نمیدونم کیم برید امروز seçeneğini نوشتین معلم گفتن که seçeneğiniz نغزو چوه ناپوره همان گفتن که دادم کربه برفتم یک روزی مکتب велосипед روم اگر بنا معلم звонок دوستانده معلم چوک دوستید گم اگر звонок для учителя بدیم درسی مهنت به ما دوته اتسنکه میگیریم درسی زبانی مادری باین یکمش اگر استادچه ساخته تانیم اگر دیومش همه فروختگی موه امروز درسی прироdovedение معلمان گفتن که همه حیوانو جنگل به کمه میترسد گن اگر من خیسته ماشه گفتم امروز مارشتکوی شدم یکتی پیرزن یانم با اوندم خیزم اگر شین گفتم باید با خیزم نه بچم شین معالی یوش سرم با خیزم نه شین گفتم من سانی گفتم که اوچه من اپاین اصناف که اجای درکاریم فروندنم درکار بود من köçü möl میزنم سانی امنه یک روز دیدم من بوکس بدادم اکو من هم köçü و هم بوکس به کالتاک میخورم من فقط
Несят очам мегфтанки, несят мекеданки, бачам орух некуин, одоби ганде мегфтанде. Мне бехилам Музаффариконде егомбар очон набудеги. Табрик кунтон, ма ҳамрӯз якум бор мӯи ҳамсинфуми духтаре мӯше кашола кедам. Ай почкам будас. Rahmetoy kalom be shoma budam man Sey Jafar. Молодец, Sey Jafar. Оли 7 синф, оли 11 шиягар зия шавад, а? Инак пешвоз гиртон ҳозираш ба ягона духтареге ки дар стендап иштирок мекунад, Маҳинахон Бадриева. Ноимам Маҳинахон, барои аям кай хонум меби. Барои ваҷонам хиёлам тоета дида бурова. Барои бачаҳои стендап Маҳинахон Пошо. Барои занашон заринаш кам буда кӯи наш биромад. Барои шумоҳо бачаам, вай ту тоғӣ намебиёд. Раҳмат. Ҳамин аҳамиятиам шаҳр ба духтарои ба маъни мӯриштагес ёқ, чунки хону завҷи камум дост. Ҳамин мӯлиётон принца на белом коне все ждёте. Ман духтар реалист, я адекватная девушка, кадом асп сафед, ман рейндж-ровери сафедки мепоям. Завҷигиве одам мошини зӯрки мерад, ози мо хе одамои розг падодаги. Ҳамин хонём беонкас асп сафедки биёд, ман ҳаётам ве принц кутоина мекунам. Кадом ҷинни завҷигиве асп сафедки мерад охе? Ози медонед то ме асп сафед чанд пул? Спринтери сафедки биёд, худо шукр кун то. Шумо медонед то ме принц куҷонда зиндагӣ мекунад? Замокбе. Шумо ягон бор замокбе генеральная уборка кардагими? Унҷои кораш ҳамихе мӯлки даже Фиона аунҷо гурехта рафтаги пеш ким кадом урод бе. ҳане худо шукр завҷи мӯл як ҳафта 5 бор мебиёд хона бе, духтарои ҳамсоя пустан бе. У меня семья очень экономная, рациональная. Агар завҷи маъқул нашавад, аям коробки қанда намекушон. Моя оиламо интеллигентна, мо ояҳо ку. Агар ба ного завҷи маъқул нашавад, ва мегӯхе культурна када немеган, ёки ягонхе намёк мекунан. Ва рӯз якта домо да такои степени бенур буд ки вам чихе хушрӯ када не гуфта надониста пато када. Ва намёка нафаҳмид сони аимам телевизори залба стендапами монда додам. Если что, ин стендапер гуфте. На самом деле ман ганда хушрӯ, просто мана чишми танкид надакор. Рӯз завҷи омад, якта торту як коробка қанд овард. Вай торта ценникиша накандааст. Бинам 30 сомон навистагӣ. Феълам омаду манам якта пакетики чоя гифта рафта 4 касба чой дам карда додам. Ва ман фақат мегӯям ки духтарам сарта хам када гард мегӯям. Ҳамихе сарама хам када гашта, рафта сарама шотутба задам. Ҳамин духтарои хушрӯ подруги бенураш ки мегардад. Ман подругам нест, ман бачаҳои стендап ки мегардам. Ҳамин урфият ба гап ҳай ки буваша бену духтариша гир мегӯи то. Зиякуве буваш набошад ва шокиднаш дакор неми? Тоба када. Якта вам ҳаян, худо шукр, одами нағз. Мы ойҳо ку очимои буве мегӯем. Она меня всегда учит тому, что девушка должна быть скромной, грамотной, сарта хам када гард, фашар када нахур мегӯем.
نکی اگر بنا گویا کن توی برویم یا خیلی خیز اصول کن میگن با این مینه پیشمون زنکی به یک هفته پیشش آمریکا میام دیگه رحمت یه روز از اوشتگی بودیم یک بارش توی مزافرکوی سام با اومد خیرات اقلیتی همیشه بچه‌اش توی مزافرکوی سام اومد نمیشه خانده کدی میفسونده من в Джонам 7 сол мединститут хондагӣ. Образованная, грамотная женщина. 46 сол врач шуда кор кардагӣ. Неки агар майда будагӣ ман чишмам ба ягон чиз дарод, я хе пуфчих када мешита. Ярос галти дам зону кафедагӣ хун рехта хорафтаст. Боло туфкун поима туфкунфта адасам кашол када садик ба буда. Ярос галти дам чишмам ба лезе даромад ним соат пуфчих када шита. Соин дадам омда ачшам мехе кашол ка гифта. من بجانم پول قرتی کرپچه و روس میکنم همه خیلی روس میکنن که و هیچ کسی یافته نمیتونه خودشون هم یافته نمیتونه یه روز اونجا چوستوی یومنی مزافرکای روس کدی بودیم هولم کافتاسی درباره бабушкам гази мекун درباره айжонам сухан کنیم моя мама настоящая истинная таджичка для нее самое главное in hayot be мнение других людей одамот земега а хола янку магазинчи дафтари қарзок мешна خانم حوالیده ما بعضی یاردمچی جر میزنیم بس حرکتم به نو پیش از وای اومدنش ام یک بار هم جای بس حرکت میبرم با وای اوی نکنات کشتم و چرکی خوجه اگر خانم مهمون بیاد او کام مگزین میفسونن تا جعفر خان کالبسی عزیزی بیار شکلاتی روشن بیار красная икра بیار الیزه بیار و اوی نکنات کشتم این چیزایی نمیخوریم دینا خانم وام رفتگی بودم یا خیلی تنگ فتن کایبتشو میکنی ما گفتم وجان صبر کنید آخر حالو میپزد گم غیر سونی قوقشنشم ممکن ده будем Это был мой стендап. Спасибо, что пришли. Спасибо за ваше внимание. майнахон бадриева як кафка ба шумо акун ягона духтарак мо интизорем ки дар наздикиҳо бисёртар мешаванд стендап комикои зан инак пешвоз гиритон далери клаус дар саҳнаи стендапи хуҷанд Palanta Arzum bir toya Zara Bağımı sistem Bağımı zara Faflagin batoni Boğar bir gavnada da Pustan maya kutvar Yalenlerim oldam Apusar bayriz milyon katuru Lasiyona bir sürprizi hayot Gande azur Vasna mesat Keme katisi Vat merhaba devay Boğa bozikan Nayma İcatan Dobo Şişey maye Merhaba devay Boğa bozisunay Bastaler Anne Bolşeni Dumay Dura soze Murapay mo Manu daryo Duam rohe Dudan Manu daryo Jak sarčašma me oje Jak sarčašma I kuhi Ba pojno A zombolo Manu daryo Šapmo me kovam Nigota A šarovam me kar Pionta Ey dar dili maro kardi hota Oli tu naraftas Pioda Čuvađi mo Šapo me kovam Nigota A šarovam me kar Pionta Ey dar dili maro kardi hota Oli tu naraftas Pioda در دل غم نداره تو چوب با من گفتی گچی در دل صد الله تو
تو چوه به من نگفتی در دل است دیگه تو چوه به من نگفتی خونش پیش سویل من دو رنگ تو نمیرفتی دور افسوس مرا پیمو منو دریا دام رویم دو تنها منو دریا زیاگ سازد و من هم سرود میخواند و من هم شایر دو دل شیدا منو دریا شبها بکوبم نگاته از شرابم میکرد پیانتر ای در دل مرا کرد یاده حالی تو نرفت کس پیاده همه جیم چوه شبها بکوبم نگاته از شرابم میکرد پیانتر ای در دل مرا کرد یاده حالی دور نرفت از پیاده چو هم جیم آزه یک سکونده نه شوله چه چی سلام علیکم امروز یک سالگی ستنداپ خواهی کنجا آزه اجدی کن تاکتی گیریم برای امین مظفر جانم این خوان شریف جانم این جان عبدالله جان عظیم خان صدیق جان وریدون جان دلر جان پسر مربی استنداپ دلر جان را با این روزی عالم افروز تبریک و تهنیت میگویم گچه یک سوالای лицемеряш зе лицемерие Овченкодан не лицемеряш зе лицемерие дуруги вот правильно амхе خودین یکی نامی دولت باید لیتسیمرسکای ریسپوبلیکا پایتختش دکون اکو ما چیمو ویدو نخی اپوش گام میزننده نکن جستوکا گام میزنن اپوش نکن پیشاده بیاد من این با لامبونه نکن کم کالدونه خود احتیاط کن براتونه خواهی چون میکنی همیخه بود از دنیا انا شما و ریپ بودیم اخته هر از اویمام که پراگولکچی کدام اکو اویم گپی گانده نه تاکته گیریم اویم خواهی اکو اویم ده پراگولکه کدام گشتیم یک دختر آمده سرعت گیریم گفت ما که اکو ما ازویسنی نیو زویزده سرعت گیریم گفت اکو آویا خام پسید نو اوک گفت وای خواهی دختر که سلفی کدیم اسو uşkun cağızdıyım. Hayır, номерше гифтам. Хамин баям рашку, эледзею. Расо рашко вебласники. Я гап шутки, бесони якума бачи нахску. Кори хайрка мейстам, ам ба хайфтам эбе. Новая рубрика. Факты. Ма математика ва зурдес чо. Да джами да бист, бист джами жил, бист джами бист чил, хаш джами қар қашқар бде. Bo jak to fakt. Ne çapak ne zinton da sotun dar kadar yak zaten çapak. Şu cünina. Bu jak to fakt. Maşine zor میفهمم مثال شته فرامده میتونم. میخوای زور میفهمم همه جوشه مثال رنگ و شاتل چات که میتونم. مثال سیاه سفید یختی کراچی. همین خیالم ماشیندار نشوم. ماشیندار شوم شفیردار شوم یا باره. اگه شفیور دودوغ نباشد شد کجا میریم؟ من شد و جای به وقت موندیم نمیریم جا کستاتی منم گرانده دودوغ بودم نکیم دودوغ این زییکه توتاله خبشیم 10-15 سال پیش بود 10-15 سال پیش بود لیکن الچخی گانده نیتا بود نکیم کس نومم پسات گانده میدم و میبیاده نخیر ايش دم مناد سوني اجلس
سانی هر روز میخوام میگادم زبان میگرد کو سالو میگذارد اش تو پومیره یکون دختر مولان امو همش بر رفتم برای درست شوی یکون تاش یاردم نکرد بیگ بیگ کرد اوروق داده میزد تاش بام من میخوام اوروق دادم میگفتم که پاراپلانه میپاراند سیغ و اوروق کی کاروچی عموما یاردم نداد بهتر کرد بهتر نه سانی هم خیلی ریپ خونده نطقه هم درست شد از یاد گفتگی خیلی سیستمی گازده نشه مثال اگه شما لازمی پیدام و بید میگم اولش به اگه توجیکش میگم بید بره بیم میشد هم خیلی گازده های سیستم شای کستاتی زامی گفتگی ما تابری کن تان بخریبی خدا خواهد بعد 2-3 سال همین هم تو که بینیم 150 каса ман охотка додам желанием нест. Ма обязан неку так дегири, а? Хай то яд бежигзи рахмату. Яни манам бе намебисо. Ҳамин зеда кори 150 каса охотка додам. Лучше мидом мест мекунам ман пул бе. Мебро. Чем 3 соат ёрдам ки садан элалиша. Дакор нехетемо. Яки фақат ким ки меписад ку кай бетофте. Ответить святой Амай. Худо хват мигам. Кор мекунад ҳаме чиз. Хай аму. Ман рафтам. Басе кун. Дафе. آرزوم به تو یخ بگذارم با همون سیستم بودی بذارم خفگیم به تو نیز باور نگاه نزدم و پشتت ما یک گفت خیلی خیلی کویم سعدان دکار صحنه شوخی میکنم نکی حقیقتا به استنداپ ریال نه معقول می کلاوس سالنی کنسرت ماند می من دلیل شندوسی می как минимум 300 кас бепул омдама тайёр. Саломат бошад Далери Клаус. Нам нравится его стиль. Стиль вам макул. The still and the fucking. Короче, гошки том. Слишком важно. Стендап комики навбати мо бисёри вақт алка баромад кардост. Усто Муинҷон Сохибоев. Як кафка be шумо. Сила этого бита, плюс сила моего слова, заставит вас крикнуть. Салам алейкум, родной, йоу! Чхешо! Усоколом на связи, йоу! Шо, такой сали серьезно? Потом рэпер нагузарим, худаяте рэпер ба стендапе. Амия додам, ҳар рахта стендап ранде касби худашай. Содиқҷон гуфти худаш боин зардолу мефрӯшад. Клаусаков хай рэпер, фақат манимим бе. Далерҷон Раҳматове пажизини контрактчиҳое реклама физличебницаве. Музаффаргоҳ хай устодам ве гам намезаним. Мана имрӯз яксолаги стендапи Хуҷанд баъд як ҳафта зодрӯз 22 соле. гуфти гапо ки 22 та гол оли яхта шукуфто стендап бе. 10 дигра тосты бураф. Деражени ман асар неинтересный буд. Чуе гуфтигинанде, чунки када меҳмоно омда падаркои зӯре ки вао мекард, вам гуфтам моини ту зимистон мета курткичи навхир наметӣ мегуфтам. Ман ҳамо одаме ки рӯзи деражени боли дарахт буронда тут хӯдиштаги. Чунки падарки мегирам гуфта вази қимати бува мешикастам. ҳамо зимистон ман сони бекуртка мондам. ҳамбе табрик кунтон ман худам як хурсанд кунам гуфта телефон гирифтам. Samsung Galaxy S23 Ultra Pro Max vele dame tuz kozir bitti. Ince tu kuşura kamone. Kuşuru işi beyne. Şalak nemine bir altadı. Kim telefonu qimmat xirdagi? Ya qarsak zeniton. Sho yolda tonlanda aymi chiqi sho rafta xirdagi. Mayni xudim megam. Sahar xistam. Ehti dush chakaram. Benam chote nito boinde. Dar ona bahti dush kadam.
رشوه خوشرو کدگی فسون دیزه دران تو بودو نیم مثل چاشتی فسوندگی هم مجاب پولمی برامدم 2 ساعت آجام وی برکنی خچه مناده یحت فوتبول کنم سر دست خواهم بشتیم اکو ما آدموی کلفون قیمت که اینتلیگنتی شدن نکار که تا اخچه تو موندگی کوچه ویلکچه من میخوام که 1 ساعت کاشی ویلکی خودشتم sonra pul şumurdam ve pul yak 7 bor boyun şumurdum. Biz sama izofi giftam ki man guftam naxod o'zim telefonni qimmat görüyorum maaştı ki gadi. Hay burondam taksi cihazam akıbat taksi ve şiştene ben. Manam pe fiştegi. Xuda kaguta bolu sidiyeni ve resmonu çoştu palftagi boyun. Taksi ve şiştem akım hamı telefon. Брат, много ягон шиносад несма арзонтар ҳаракат кард, аммо он верма то панҷшанбе пусти буромдам, хеш боз када 30 сом арзонга тонистам халос. Амаш баштгига. Таксиги барасиму, акум вой мекадан накорку. Пеши асановки он верма бенев, ако бежам магазини Samsung мефрифтги бедори. Адани вақти пул 10 сом гифтам, ако зачи нинадагунга. У коҷон нахи сефертон 11 сом шудиги. من اوجان دوجه حساب گم 11 سوم نوسه ما مالی خونه ماشتی که میرم میگفتم خیلی خلاص مگزیم در اومدم تلفن پیش از گفتم اوه کلاسیان یا شاته که تلفن دو کم که خوش که متیز گیرم میگفتم anne vio gفتم تلفن میگیرم گفتم میرفتم SBC ultra زورش تیچی میگم چرا گشتیم بس یختی گفتم ما این سوال کردم ما یخت آبی به کوکو هموجان دادگی بود stalovoy در اومدگی مانده کامپوت 3 خیل 4 خیل همشه یک مازه یخی رنگش دیگه خیل همه خیلی کن شد کچون که ما مقول خیلی خلاص گفتم تلفونه برامدم که حساب گم بوجه پول تاکسی نیست که نوسم خیلی پیاده رفتم خونه هیچی گفتم رفتم حتی پکیتی پرازراشنی گفتی که بیافتم SBC بودیش معلوم شد گفتم رفتم اما اون ویرما تو دوزه پیاده دقیقه اونده تو رفتن 40 کس بسید رابو 5 تا شناسمه دیدم 2 تا خشمه دیدم همه یخت سوال برای چند پول بسیده دوزه زور میخوام که خونه رفتن خونه درمان خلاص حجم علیش کدوم بیافتن یک کار بروان گفتم اما تو جای کار درمان ویرم استان دیگه خوش خباق اما استاد چه کردم اولای مخیمی ما تو همی قطع رنگ کردن یاد دادم اولای مخیمی شپکلو سوی یاد دادم اولای مخیمی تو چگلوی یاد دادم از سیاتی که تو با مخیمی بیدم اما چه کردم گم روسته که اما آبیکسی دگشتیم جنیوار بیدم نه چرا کی گم این کلیفون با پول آکچو بیدم افتم مخون کردم همینه گوده بیدم بعدی همون استام ما اوجه توتو میگفته که شدم любой время. Sonra 82 beni az tartışmam bağlanmıştı. Şogirdim belgeden hoca ustamına yoğunlaşamamıştım. Usta kalmamıştım. Şoktaki sıramda usta kedin ne şut sekin buronla bir yaftan. Eğer açıma haber granftım peşe açamam raftan. Der ondan Samsung Galaxy S20 Ultra istedim. Vay bahçe jolu şehrini kuda. Vat haber açayım. Doktor diyecek bir çıkı diagnoz bile. من گفتم آچه و یکم کسلی نه و تلفن میگه سبیل مال پدن حالت همون نگه نمیسرازه من گفتم خیلی من تلفن کشیدم میگه چه تلفن و سامسونگ نوکیا گل نه آچه سامسونگ دیگه نوکیا دیگه میگه همه جهت اول همه جهت چیز و همه جهت دانلودی نکن چند پول بسین تلویزیون روش نویاد بیان وقتی 2000 میگه 2000 بعد دوره سویتینده ما 7 خانه میدادم دسته براشته کشیده میجنی بره بیان اما گفتم خیلی گوچه گفتم این میدونم از یک کارو میتونه از یک کارو میتونه همه کارو میتونه 5 هنر صورتگیری و زور لبای کارو بود میکند یک دمیخه دختر یافته زنگری نمیدم امروز بهم خیلی شد گوسته تا منان تلفن همه در آخر مینادار خودم من به هر یک استادانم میرسونم دلیرکو مظفرکو و رژیسور ما اعظم خان اکبروف رحمت کلام به شما میگم که به نهایت پسری ناز تربیت کردید عظیم خانه اگر همون نمی بود من این درگاه وحشی قدم نمیموندم و
аз ҳама муҳимаш Мизохурҷа Ҳасанов. Агар Кевин намебуд, мо ваҳши Азимхонка во намехӯрдем. Якта кафкӯпи барои мо шавад. Ҳаматонро раҳматҳои калон Зафариков бурафтем. Black Star Mafia. کافکه شما ما اینجا ساخته باید رحمت کلام مخلصان عزیز ما کم شد دوستی من هوا گرم شد می یا اینکه تمپ استنداپ غلطی دوست می مخصوص برای برداشتن تمپی ما پیشوازگیریتان کیم دلیر جان رحمتов یک کافکه به پر موج شما همه با سلام نمان دلیر افسوس که نظرف نه خدا شکر که کلاوسم نه من به نقص اهمیت تونگر من افتم جمشایی که دن سخوندگی بایم همین میدونتون می لبای جلانی که من زگدت میکردگی شوام این جلانی последний شدنش ممکن من بسیاریم میگد که دلیر تو چوه پیشخود переход نگذاشته آتراشت گذاشت اوسیم راستیگه من وقتی پیشخود переход گذاشتگی من به من این احوال شدم سونی آتراشت نگذاشتگی شدم همین میگد که کور یا بر حساس گم میکند کور سوال گم نکردیم любой آدمی که من کتی ویدیوز منو گپ میزند به افکت گپ زن میگرد میدونتون من 27 ببرم دیگه недавно аман интервью гифтам якта саволи аҷоиб додам агар 20 сол пуш бемерид далери 7 солова се мегуфтед се маслиҳат медодид ман мегуфтам ки дарахти таги дарахти анҷирбе пешоб накун дататона ферзон ганда ҳама майдагишонбе орзу мекунад ки касал шавам мактаб ба даст наравам но ман орзу мекардам но то ин дараҷа неку ҳозир бачаҳое духтар ба талаботашон калон чевар бошад мехондагӣ бошад ҳама афқотҳои када тонат мегӯд мананда якта талаботам ҳай нафас кашад шуд ва бо шумо будам ман далерҷон раҳматов 1 солаги стендап муборак اینک ما دوام میدهیم در آخر چخیل که میدونیتون کینوهای ایندیسکی و پلیتسه میبیاد داریم استنداب به مظفر میبرد یک کافکه به شما مظفر جان زویدف салом алейкум олимпийский ман медонам мӯлиётон шоканда гап нест ин зекадос хай чихе усулча не гулча чихе кима дакар ту меми ама гир
Qarovulash bilan xudo atishad mikri. Так, go'sh kuniton. Men pesh az sarkadan yakta gapi срочнее гом, срочно mana minji sodas. Zalanda duxtaroy nosmekishtigo hayammi? Ha bu zabonu nishon tutam. Ne isteyammi? Ne просто yakta masiyatan bud. Pattoyton. Pattoytonu talxon bagzeriton. Devuşgam rikimin davat kedos. Gandam me badoshtas. Xay xush omaditon stand up unji istodiyan mandraj taqar pocha hammajo lazidos. Stand up xush omaditon yak solagi denraj deni stand up moyam xudo shukr yak sola shud. Yak sola shad farzan agar shad chiqemeshad akun naw ravimetor akun naw qadamosha memonadan moyam hamixish naw qadamosha mondos farzan boy sami galam peshirav yagonkas nebrodu pamperse purnakronat shud. Naw qadamosha mondos stand up mova farzan boyunca mondagide hemi proyekti stand up mo. Bazı stand-up'iro farzandi radnoy aş boyunca mondagi. Bazı stand-up'iro saçı hamsoya boyun. Hem yak bor mebrod ado. Amin. Bazı stand-up'iro mu sali joskitar vahove o khoni ochash monde mebriku. Yak ma yabu polisonda meysi her zaman mebi. Hem xeshidagi. A bazı stand-up'iro joski mova butun khoni ochash o adam mepatoy ado dige nemebi Alisher Shamsiyev. Rahmetoy kalontve. Aqlan yak solagi nomad. Хорошо, go'sh kuniton. Senda bir aksologi shud farzand guftimu. Man imroz temi man darbori farzand gap mezinam. Ba'zioton guftaneton mumkin farzandad nis, bachad nis, zanad nis. Agjo chit tu gavze metone. Man bucham hay, akom hay. Man medonam dez. Farzando chhe kalonshtos janom hay. Например, hozir agar ham to ahmetiyam farzando emo ganda erkak eda kalon kadosim. Вот erki ruhunu da. Abduruf totuya nemedem yodan nemedin kelime. Erki ruhunu kalonj dozde. Man mekhelak bu vahoy amkhi erkek dosim ki mekhe pa in bahçamda ina khudiki hiç kim anda ne budaki boyun. Man mekhelak keda. Ma gjo fayda. Ma raftam. Ami diroz peş stand up va perigmachriski raftam. Hatta medelongam yoni perigmachriski man daromdagi va medelomdagi va. Yonash be detski salon perigmachriski kshodirmondagi. Детский салон майдачахова. Фами достоме? Бо, ман бе интересин шуд дуранж даромда бенам зека дасхуте бенам агар мошинчи тайохтача мондаги стул ба намешинан ваҳо. Мошинче мондаги дуни мошинче мешинан гидди ойне хелак ако ялак турухче хелак света музыка чаҳо фонча бурафтус тсманами хелак 5 сол 6 сола баччаова духтарои хушро гаштиян стрижка мекадиян ваҳо и плазма ва мультики маши медвед бурафтус. Ne teori man mefamam. No to in derece ne ki moyam mayda budim. Moyam strişke meraftim. Ye bu var kunto onca yakta kalanla meresa. Kalanla malaki. Hamda qur keda zanan maşi midet tamam normaldi. Bu vahova medonton me bu vahova me pisam me katalga medodino. Çmo strişke kunim pol box mi erekes mi va mi xelak dumchamoni mi xosti kunim titani kunim mena me xe. Bas budekis moyam mayda budim moyam strişke mekedim. Monda strişka monda yakta nomaş bud. Buvat zegun. Hamuna mekedi. Mana mekhe bud. Bu irka kada mana khe vay mekunim. Yagroz medonto datta ko stepni irka shdeki bacho. Man namefam vo gujo chini go mekhi pretenze nahi hui mande. Ma mekhe fikr mekunam. Yagroz magazinanda ami oasanda gashtiyam yakta bachcham mekhe angas gaz zos mekhe bayku gira kados ki mana mekhe sirene boyinde tu benam bu vash bachjon jimshin ve bu ar kinder khadat yami mars khadat yami sneakers khadat yami sneakers khadat yami sneakers avay ma mayda budagi manta kosham baro sneakers janivare khuda soli nave me poydam ba khuda soli nave me poydam Soli nave 365 روز پایده وای پدرکه می اومد خدا میگفتم که پدرکه سنیکرز بشه دیگه هیچی نکنه می اومد هم سنیکرز میگفته اگر بناگا اکاد میوکاد باشد همین جنیورم دو پلاخ میکدی نیمتش خودت نیمتش اکاد با نیمتش گفته تو کمکش خوده همون پوچاقش مونتون تو مونده مکتب ماهی مرد به میخودیم تیپه من ماهی مردان سنیکرز خودم من سوال نمیپویم من همه خیلی بوده بچه‌های سلیشکم ونیمانی مول ودیلات که دوستیم که همه خیلی ارکه کده که وای اودیویت کده هم نشود از یگان پدرکه میکنیم ما اون تو گیری تلفن گیر 14 پرو مکس گیر نه اگر دانیتون اگر ما مسکو و همین سالی گذشته کنسرت موندگی بودیم
پیش از سال نوده مگزین با رفتم و گفتم که خیلی جانم سال نو گفتم یک پدرکه گیرم گفتم مگزینش بدارم من خیلی ورتلیات کلام بود هلیکوپتر نوشته گیده نامش هم خیلی داشت هلیکوپتر همون خردم و اومدم و خونه من جان تاگاش می سال نو تو پدرکه گم اون تو گیفتو رحمت گفتم نینترس نفتم اون تو کده اوسو گرام دوز روشه خودی که استنداپی خورشید رستم فید دوستی من نینترس نگفته اوسو نیو کده روشه منم خیلی ما گفتم چی خیلی اینترس این ورتلیات سیمش نیست اینا هم تو 100 متر میپرد آخونه تمام وای وقتی من آنده اگر هلیکوپتر می بود لاد نستیم ورتلیات نکنه من همون هلیکوپتر کلیمش کی بازی میکردم 4 متر اوینه میکشدم هلیکوپتر میگفتم میپرید کلمه ما خلا همون چیز نمیدونستم اینو اودیویت کدام که این جودگی آزی بچه هاوه حیران میشنده با بعضی هاشون همه خیلی مول پدرکه میکنن که بعضی بویو هیان که بچه‌ام من این 14 پرو مکس گیر و اگه 18 ساله شدگیش به موشین پدرکه که دوست پیشتر 18 سال شد زن پدرکه میکن اول 2 پایه اودکن سانی 4 پایه میگی من میخیده واسه من هم مفنی مانی بچه چه شدگی من حیران میشم با حاضر میدونی تو یک تا عجایب نمیدونم این ترند میکزیمی نیداونه پیش کنار ما رفتم بچه چون که استودیام رفتم و بچه چون اوتی بود دام بلوختی خودم اوتی تک دروشه میخپانگم کنارم نرسید چوگان از این روشه میخپید این زیغ میشد گیره میکنه سون استرس به میفرد بودیم استرس ما همین روز فهمیدم استرس هم دوتا ایز شده چه استرس به میفرد 4 ساله بچه چه استرس وقتی مونده ما آبوام رفته پول گفته مکتب عبید میکنم گفته و پول گفته دروغ گفته رفته آبوزو سلفان خرده خونه و رشته کنبه اووده لالگی کلام میسوخته مو بود برک حتی آخونه میبرم گم نمیبرمد منی استرس نوماش منی استرس دیسفیت نه با سیم درماندگیش من نمیگم این چیزاشه با میدونی تو آم گندگیش زی بود وقتی که دیگه محله بازی میکنی این هم تو محلی خدا تو بیگر یکم کس میگه که بوا توی کفتاس بوا کفتاس تو ادا منی دویم استرس پیچیم با فتالیتی ده حوزنایی بچه و تا من میخیلک با حوزی بچه و من خیلک مادش دست بچه مکتب خونه که مایده و ها یا کافه و یا که بورگیری و رفته هانس و عبید میکردم چای پیته میکردم اما خیلی وقتی موندیم بود چای پیته نه عبید چکان بود ما کافه رفته کافه انده اگر افیکسان اونده زکاز گرد انیما یک از زکاز میکرد تو کارچکه میبیوری تو قاند آوای خاندی بود گانده آرسیوندگی گاندی هم بمزه تو جیگوچ کی بود زور میپختگی میبیوری تو چی گودگر من گوگیت کی نمک میبیورم میگفت سونی حوزی کافه برگری وقتی اون کافه برگری نه اما دیگه خیلی بود اما اگراچه بود اما اگراچه میرفتیم اما تمام سویبی اما خوجی من اما اودام بوده توبه کردم حوزی من خلاق وای میگی با اگر بنا کو جان کردم اون بعد یک ساعت تگی دومشانده کارچ کی خودی تو یافته کارچ می یافته ویم چوکنا پاتو نیکو خی حوزی رنگی بچو حیران میشانده توبه کردم لیکن حاضر با بچه چه اینترسی دست توبه من طرف کلانشم یا پیش دوستیامی یا همین سو اهمیت دوستیامی حاضر این بچه اهمیتیم 14 پرو مکس دستانده مایده چه تا اینترنت می اگه تلفن بازی نکنن خوابشون شب نمی بود دست مونده بود تلفن نه مونده گلیم بود اما گلیم اون تو که توشک چوشه یافته کافته لینه چه هاشه خوب ما بوده میمون یا کالتکی بفهم که خوب ما بوده میمون با بوله همه می و اوجیم به جیغزنان و کادر بین دلیره مایدگی شده اومد دو من هم خیلی بوده برای همین خیلی مایدگی گفتیم مایدگی فرزند ناس تربیه کنید تون بعضیاتون از من گفتن که پریتنزی میکنن که بچه‌ات نیست زنات نیست من خدا خواهد بچه گیرم من دیگه خیلی خودم چقدر تولد شده کلان شده تربیه شده که خیلی لالک بازی میدارونم زی میکنم برای همین ناس تربیه کنیم و پکلینی ناو هم خیلی оброй зур ки броваде чихе ки мегӯяд баъзе гапо донакширак нашавад вот ҳамон бе ман ҳамин рӯз шумо якти дига сюрпризи нав тайёр кардагӣ ҳама мана проклинат мекард ки илоҳим зан нагир илоҳим нонуқан нашав ту духтарои гап мезӣ ҷасадхунукӣ мараз илоҳим ягонта духтар наёв мегӯд но назло анамон комментаторове ман худо хоҳад ҳамин сол
зан мегирам, зан мегифтагӣ. Ҳозир неки вавли намедонад ки што ман мегирам. Ҳозир ман пеши ҳаматон ба ҳама одама предложение мекунам. Предложение. Да. Ҳозир ҳамон духтар заланда шиштааст, яъне келиншаванда гуман мешад, новай бехабар, хайч гап не. Я прошу тебя выйти на сцену, если можно. Если можно. Дакас бродагар қаватшанда хуршеда. Якта музыка, да. Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. Ино вайде налаз нормально ҳамаш. Аку ино сали урусчики ҳаян замони мозиам хиштику. Тоҷик мо бояд урусчики кунам дакор. Амба хушрӯчаи худам Евахон. Агар нома бенда Ева, ман медонистам Адам мемондам нома. Но агар ки иҷозат ти, агар ман ҳамин ҳаёти 28 соли худо шукр умри зиндагӣ кардагиме мондагише ту ки гузаронаму худо хоҳад октябр ё ноябр ба тӯишем. Если ты согласна, қати ман обми, аловми, любой ҷо дар онда бурафтану буромдан, и мана хелак ҷоҳо ва нижданчик ҷеғздан, если согласна, то да. Ты выйдешь за меня замуж? Будь моим самым сладким ядом. Без тебя. Ты согласна? Она согласна! Ты меня как белые лилии. Давай обнимашки. Будь моим огнем или водопадом. Будь моим самым сладким ядом. Без тебя все гаснет, будто я. Rahmatoy Kalon, so'ng men akta nomeri Dushanbesida metam 200 so'm mondaksham ba mepatoy. Rahmat brat. Если что, барой ма брондими, твоя кольцо не есть. Если что, это не шутки. Ман диламанги кадам, хай худо хат, бодой шумо ҳаматона закс ба ҷеғ мезем. Ин дафъа стендап мумкин сольник шаваду, келинки виспат куним бронда. Да. Ҳам ба Rahmatoy Kalon, ҳама бо шумо буд Музаффар Заидов, келин шаванда ва стендапирои радноёи ма. Ташаккури зиёд. Як солаги муборак. Браво. Шубах боштон. Ошқи ҳамдигар боштон. Ҳақиқатан ба ин ягон юмор не. Мо ҳам ҳозир ҳайрон шудем. Мо ойкунем ки ягон бача хушрӯй мебирод. Музаффар, табрик. Ин буд барномаи «Давай поженимся» дар канали Азия HD. Чунанане мана як ширинии зебо аз Moton's Bakery. Агар бемалол бошад, ҳамин ҷанда бошад, ҳамин шахсе ки ҳамин тортро ба мо пухта овардан ҳамчун тӯҳфа. Канива ё? Мӯътабархон, як кафка бе шумо. Саломат бошед. Мӯътабархон, раҳмати калом барои чунин тӯҳфа. Инам аноми мо вай просто Ева додан дакор буд, хай тақсим кардем. Шӯхӣ мекунем. Мӯътабархон, ташаккур. Ин микрофон ҳаққонеме? Его можно есть, да? Гапа росташ то вай сар шуд бинам кимки вай худос. Шериф-ҷоне. Серьезно, вот Шериф-ҷона нет, я у кого-то во рту его видел. Ну ничего, Шериф-ҷон ту азиги чоп капитан. Ташаккур ба ширини ҳаёти шумоям чун ҳамин торт, чун ширини ҳамиқа ширин бошад. Раҳмати калон ба шумо фақат бурдборӣ. Марҳамат ба Instagram медорои Moton's Bakery. Тӯриме? Хато кардагим неме? Раҳмат Мӯътабархон, гузашта шинид, саломат бошед. Як кафка бе шумо. 1 2 3 4 5 6 гӯш китон мехе кор мекунем.
якта амихат нагоҳ мекунем ҳозир ҳама мерад якта лелакаша шушта мебиёд сумалак боин торта мезанем зефтон кам да шӯхӣ мекунам албатта ким агар ният дошта бошад марҳамат ҳозир пушти кулисо мерим мо шумо ягон хикада ва не намешад равид хонтон мекунем ё ки бурида метем инашам сюрприз якта кор дайме майнахом ичу акистад якбора биромад и кордамам яксола марҳамат ну акун все хотят да хорошо давайте все дасти махина мекапем амихе шудос мем ман нафаҳмидам ман мехмам кели намиҷе оҳо кани якта музыка мойтон потеряли пацана марҳамат майна можешь резать с праздником стендапу 1 год саломат доштон бигзор ҳама зодрӯзотон ҳамехе гузарад раҳмати калон ки ҳамин рӯза бо мо шумо гузаронитон ҳама шуморо дӯст медорем ва дар стендапи нашри 12 ҳаматонро интизорем хушомадитон нурида тоҷ бар сар имрӯз барои шумо баромад карданд абдулло рӯзиев шарифҷон каримов саидҷаъфар набиҷонов фаридун нӯмонов содиқҷон наҷмиддинов далерҷон раҳматов маҳинахон бадриева азимхон акбаров муинҷон соқибоев музаффар зоидов эминема кумираш далери клаус ва ман ва устоди азизи мо ва имрӯз наомданг ва устоди азизи мо яке аз устодони калони мо ки ҳамин проекти стендап ва дигар проектҳое мебарам ба қатиёшон кифта вор карда далерҷон камилов якта қарсак раҳмат ташаккур чун анъана дар охир мо ҳақиқатан ба шумо хеле ки рӯзҳо мегӯем паклон ҳамин нури дида тоҷ бар сар раҳмат мо шумо хеле дӯст медорем мухлисони азиз стендапи хуҷанд танҳо барои шумо саломат бошитон марҳамат пушти кулисова гузашта як чашида дида метавонидтон тортҳои зебою тортҳои болаззат дар вадистон агар ягон кас биёд коча тайтиянда We have a score to sell.